ebigambirwa mu rusitama rwa kanso ya Mbarara kandi rushyirwamo abajwekerwa ku rwo Ministry y'ebyamagara n'abashaho ba Mbarara City oruyigwirweho meya wa Mbarara Robert Mugabe Kachebezi. Remember we had that assessment here with the ministry, and I asked the same question. I said, please get back, tell me why those areas performed badly. There was a lot of English that was put there. Oyebembire abarugiro Ministry y'ebyamagara Gloria Nsereko najangwe hureji ejenderire kugemendwa ari 13 eziri kuteganisa abana abakazi n'abishiki omwihanga. Ministry ya Uganda eyina entegeka nyingi ddala. Tuina ekintu kye tuyita surveillance, tuina n'ekintu ne kuno okugemesa abaana. Kati surveillance abantu abasala mu borders ezo zetulaba nti ziri porous n'abava mu Uganda. Waliwo entegeka already ey'okugema abaana obyokugema abantu abo. Entegeka weeziri. Major challenge n'okujangwa abantu na munongo mu town noshanga baba busy babura ubwire bwo kutwara abana babo amarwairo kurango basirkweze ndwara. Sweje hururu neyo kugezaho kuyamba bubona abana ba misinjira. Hureji neja korro mu mashomero no mu maka g'abantu kandi abarukwetebeekanisa kujeremesa barabwirwe. Mugumende mukoraje na n'abahandi okwo mpawo owacharwa Uganda twantufani bo bwabo takurara yo kibayo. Aha tinwa yawarireyo. Gashakwa Ali Waswa